Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу KG Продаж каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 6-күн, 26 декабрь. Биз машиналардын бааларын тартып, сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Унаа базарда машина абдан көп, унаалар аябагана көп келиптир. Андан эмесе назар салып туруңуздар. Biz mына ушул Honda унаасынан баштасак, Honda Accord ак түстөгү, баасы $4200 экен. Телефон номери мына ушул номерде. Срочно сатылат экен. Урулган жерлери жок экен, абдан жакшы. Ак түстөр. Абалы абдан жакшы экен. Honda Accord. Бул Ford Focus. Абалы абдан жакшы. Баасы $3300 экен. Телефон номери 0551 70 78 75. Есине сурап коёчу, канчага берет экен. Здравствуйте. За сколько дает окончательно? 300. 300 тысяч, да? 300 300 долларов. доллар. Сама 250 окончательно. 300 000 долларга берет экен. Абалы абдан жакшы экен. Бул жакта Nissan Almera турат. Ээси жок окшойт. Nissan Almera. Баасы договорный экен. Volkswagen Bora дейт. Баасы $3000 экен. Телефон номери мына ушул номерде. 2002 жылга объем 2 экен. Мына ушулдагы Honda Odyssey ак түстө, абалы абдан жакшы. $4500 экен. Объем 2.3, 2000 жылкы. Ушул телефон номерде. Nissan серебристый түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Баасы $3500 экен. 2004 жылы, объем 1.8. Мына ушул номерге чалсаңыздар болот. Assalamu alaikum байке. Баасы окончательно канчага бересиздер? 3'e veriyoruz da. 3'e бересиздер да? Сүйлөсөңүздөр 3'e берет экен. Абалы жакшы экен. Кызыл Toyota Camry турат. Абалы абдан жакшы. $2002 жылкы экен. Объем 4.2. $3300 экен. Ээси жок экен. Мына ушул телефон номерин чалып байланышсаңыздар болот. BMW 525 көк түстө абдан жакшы экен. Абалы автомат, 2000 объем 2002. Баасы $4200. Мына ушул телефон номери 0709 41 55 77. Айландырып тартпайм бул машинаны дагы. Абалы состояниясы абдан жакшы экен. Audi A4 түсү абдан жакшы. Абалы жакшы экен бул машинанын дагы. Эч жеринде урулган, чыйылган жерлери жок экен. 95 жылкы механик, 1.6 объем 230 000 сом экен баасы. Телефон номери 0707 46 44 же 47 экен. 29 дейт аягы. Mazda Jeep. Ушул 2004 жылкы $4400 экен. Расход 79. Телефон номери 0700 09 79 09 дейт. Hyundai Jeep унаасынан дөңгөлөктөрү кышкы.
Ушундай Santa Fe дейт. 2001 жыл экен. Автомат, расход 12, объем 2. Бензинде жип экен, бирок аз ичет экен. Басы $5000 Мына телефон номери. Азыр эси бар экен ичинде, эсинен сурап көрөчү канчага берет экен. Таза машина экен. Здравствуйте. Окончательно за сколько даете? 4500. 4500, да? Состояние абдан жакшы экен, абалдары. 4500 берет экен. Абал абдан жакшы. Бул машина кандай машина экен? Бүркүттүн сүрөтү бар экен могу жерде. Mitsubishi дейт. 92 жылкы, объем 1.8, расход 7.6, 120 000 сом экен баасы. Мына ушул телефон номери 0500 16 29 92. Баасы сурайлычы. Оу. Салам алейкум. Здравствуйте, баз. Окончательно Окончательно сколько сена? Баасы канчадан? 110. 110 бересиздер да? 110 берет экен. Volkswagen Passat. Басы 150 000 сом экен. Мына ушул телефон номери 89 жылкы, объем 1.8. 5 жылдан бери минилет экен. Mazda 626 деп. 89 жылкы, механик, объем 2. Басы 100 500 окшойт. Телефон номери мына ушул номерде. 100 500 экен. 100 000ге бериши мүмкүн. Бул жакта Mazda у нас турат. $2002 жылкы, механик, $4700 экен. Телефон номери 075 1108 78. Ички салондору жакшы. Здравствуйте. Это ваша машина, да? А за сколько даете окончательно? 4500, да? 4500 экен. Абал абдан жакшы, серебристый түстө. Volkswagen Golf. Абалы жакшы экен. Golf 3, Golf 3. 92 жылғы, объем 1.8, 145 000 сом экен. Механик, расход 7.8, ушул телефон номери. Volkswagen Passat 175 000 сом экен. 93 жылкы. Расход 7.8. Мына ушул номерге чалсаңыздар болот, байланышып. Абалы жакшы. Бул жерде Toyota у нас турат, серебристый. Toyota эмес, жаңысынан экен. Абалы жакшы. 2005 жылкы. Мына ушул телефон номерине жалп баянсаңыз болот. Басы жазылып атыр. Ассаламу алейкум. Мына байга басы канча деп атасыздар? 450 басы. 4000 канча? 450. 450 000. 450 000 сом экен басы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Mazda у нас турат бул жерде да азыр. Абалы жакшы экен. Mazda Tribute дейт. 2001 жылкы, басы $4600. Мына ушул телефон номери. Механик, расход 8-10.
Şurada kara түстегі Audi. Audi A6. Абалы абдан жақсы. Audi A6. 2002 жылғы автомат, объем 2.4, расход 9-12. Басы $3900 екен. Нашыл телефон номері. Mercedes-Benz 16 тұрады. 91 жылғы объем 2, 9-10 расход 160 000 сом. Нашыл телефон номері. Assalamualaikum aka. Бағасын bo'lishi qanchaga berasizlar? 150. 150 mingga berasizlar, de? Bасы 150 mingga beradi ekan. Salondori abалы abdan жақсы ekan. Дөңгелектер қышқы. Opel Zafira серебристый түсті. Opel Zafira 2003 жылғы механик, объем 1.8, расход 7.8. Басы 235 000 сом ұқсайды. Нашыл телефон номері. Машинасы зарғы байға? Бағасын bo'lishi qanchaga berasizlar? 215 000, de? 215 000. İçki salondori ayvaydan жақсы ekan, Kenan. Серебристый түсі абаларынан жақсы. Audi 80. Audi V4. Audi B4. Бұны bo'lishi qanchaga berasizlar? 115 mingga berasizlar, de? 115 mingga beradi ekan. Mexanik, объем 2.3. 92 жылғы. Нашыл телефон номері 0707 61 64 29. 115 mingga beradi. Abalardan жақсы ekan. Volkswagen Passat 89 жылғы. Объем 1.8 ekan. Бағасы 145 000 сом ekan. Нашыл телефон номері 135'e veririz. 135 mingga beradi ekan. Bo'lishi. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz 230E. İdeal состояние. Состояниясы идеальный. Көрініп тұрады, түсінен аудан жақсы. Механик 89 жылғы. 283 000 км жүрген. Объем 2.3. Базы 190 000 сом екен. Нашыл телефон номері 0703 19 27 97. Бағасын қаншаға бересіздер окончательно? 175 мыңға береді екен. Абалардан жақсы, идеальный состояниеде екен. Дөңгелектері қышқы. Дөңгелектері зимний липучка. Дөңгелектері зимний липучкада. Багаждары келен екен, абдан жақсы. Салон тәртіп бар, салонында тап-таза. Салондары таза екен, идеальный состояниеде екен. Срочный сатылады. Срочный сатылады. 175 000 сомға береді екен. Абалардан жақсы екен. Бұл да қара түстегі Mercedes-Benz. Бұл да идеальный состояниеде екен. Қара түсті, абдан жақсы. Таза машина екен. 124 объем 3.2 жылы 95 жылы. Нашыл телефон номері. Assalamualaikum aka. Бағасы bo'lishi qanchaga berasizlar? Олар 380 болады сом менен. Олар 380 болады. Пробег қанша жыл? Я. Пробеги қанша жыл? Пробеги 3. Мен 3000 қаншадағы да? Я. 380. 380 береді екен. Абалардан жақсы екен.
Ички салондору. Салондору кожа абдан жакшы экен. Состояниясы идеальный экен. Абалы абдан жакшы. Багаждары таза ойдон экен, багаждары да. Абалы жакшы экен. Volkswagen Passat қара түсті. Тоқсан бірінші жылғы механик объем 1.8. Базы договорный екен. Телефон номер 0555 11 14 22. Басқа сіздерге ұлайға? Окончательно за сколько даете? 160 миллион. 160 миллион береді. Краскалар родной екен. 91 жылғы машина. Ички салондары идеальный жакшы экен. Сиденьялар да абдан жакшы экен, таза, бүт жакшы. Багажын көрөчү. Багаж да абдан жакшы. Таза экен багаждары да. 165 миң сом. Mercedes-Benz E300. Абалы абдан жакшы экен бул. Дөңгөлөктөр кышкы. жылғы екен, автомат. Объем 3 екен, басы $4000. Қанша екен? Телефон номер 0554 37 43 33. $4000 екен бағасы. Ассалаумағалейкум байге. Бағасын окончательно қанша бересіздер? 3.6. 3600-ге бересіздер де? $3600 береді екен. Салондары абдан жақсы екен, таза. Серебристый түстөгө Mercedes-Benz. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы абдан жакшы экен. Балондору, дөңгөлөктөрү титан. Абалы өтө жакшы экен. Марка 124 экен. 94-жылкы объем 2. Объем 2.2 $4500 экен баасы. Ашу телефон номери, эси жок экен. Абалы абдан жакшы. Mercedes-Benz Зайчик кызыл түстө. Бунда жазылбаптыр. Идеальный состояние экен бул абалы дагы. Ассалаумағалейкум айга. Баасын окончательно канча бересиздер? $5000 бересиздер, объем канча? 5.2. Расход 12. Пробег канча жүргөн? 13 birden koş керек, караш керек. Абалардан жакшы экен. Эч жеринде чыйылган жерлер жок, таза машина экен. Volkswagen кызыл түстө. 93-жылкы механик. Телефон номери 0554 18 2088. 235 000 сом экен баасы. Абалы абдан жакшы экен. Таза миниликтер. Ассалаумағалейкум айга. Баасы канча деп атасыздар бал үчүн? 230. 230 бересиздер, Баасы 230 экен. Абалы абдан жакшы экен. Ички салондору да таза. Мингенге жакшы машина экен. Ак түстөгү Volkswagen Golf. Golf 3 механик 95-жылкы 1 объем 1.8 расход 90, баасы 190 000 сом. Телефон номер 0709 42 21 40. Бул да Volkswagen Golf.
Golf 3 91 жылғы объем 1.4 басы 85 000 сом дейді. Арзан екен. Телефон номері 0550 78 89 38. Здравствуйте. Здравствуйте. Окончательно за сколько даете? Поговорим. Поговорит, да? Слюсе болкен. Басы арзан екен. Сөздер болады. Volkswagen Passat серебристый түсті. Жоқ, кейжі продаж деген. Кейжі продаж О, серебристый түстегі Volkswagen Passat 1990 жылғы екен, жылы. Объем 1.8, 135 000 сом екен. Телефон номері 0706 57 30 00. Есі жоқ екен. Volkswagen Golf. Assalamualaikum aka. Bahosin boshi qancha deb o'tasizlar? 130 ming so'mda. Объем qancha? 1.6. 130 ming so'mga beradi ekan. Bu qizil tusdagi uni Nissan deb. Esi yo'q ekan. Yozilibdi. Volkswagen Golf. жылғы объем 1.6, механик, электропакет, центральный замок дейді. 160 000 сом екен бағасы. Телефон номері 0556 28 86 86. Audi A4 дейді. 99 жылғы. Бағасы 240 000 сом екен. Или 240 000 сом екен. Телефон номері 077 35 60 46. Audi'den başlasak. Audi қара түстегі Audi екен. Audi S4 93 жылғы. Механик объем 2.8, бағасы 35 000 доллар, 135 000 доллар. Сом 135 000 сом. Абалы орточо екен. Mercedes-Benz 124 SE. Пробег 40 000 4 000 жылы 91 жыл екен, объем 2. Бағасы 200 000 сом екен. Нашыл телефон номері. Assalamualaikum aka. Бағасын қаншаға бересіздер бұл үшін? 190. 190 000 сом. 190 000 сомға береді екен. Балондары одан жақсы екен. Дөңгелектері қышқы. Абалы жақсы екен. Бұл жерде Golf у нас тұрады. Volkswagen қара түсті. Абалы идеальный екен. Golf 3 дейді. 92 жылғы объем 1.8. Бағасы 195 000 сом дейді. Телефон номері 072 95 11 95. Toyota Estima серебристый түсті. Абалы идеальный екен. Просто жазылып жатыр. Audi. Екі жүз 20 000 сом екен. Механик 91 жылғы. Телефон номері нашу номерді. Есі жоқ екен. Audi B4 91 жылғы. Объем 2 170 000 сом екен. Телефон номері 0750
08 09 74. Toyota Avensis. Серебристый түсті. Бұл сатылбайды екен. Reklama çıkarıyor.